Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad, khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu para hadirin, para jamaah Masjid Rahmat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Degaga wirikada yang makasingi puada rilalanna iya wani mabarakae sangadinna ada asukuru kamarajai lau lisesi arajanganna pung Allah Subhanahu wa taala. Selawat kama patuta de nafaja ikiringang, de nafaja ipananungang, de nafaja ipalungi-lungi masa ripanguluk ke Muhammad Nabi kang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sininna atanna pung Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang eganna tahu irita sibuk pakasingiwi watakkalena, sibuk pakanjakiwi tappana, sibuk pakasingiwi aninna, sibuk pakanjakiwi bulu-bulu matanna, yoro malempui bulu matanna melo pak jikoi, yoro mak jikoi si melo si palempui, ya. Sibuk, ya. Yoro madokoi sibuk melo pacomoki alena, yoro macomoi sibuk toi melo padokoi alena. Dan semua itu memikirkan sibuk mana yang rupa disibuk ke jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi angkat jamaah yang dimuliakan Allah. Angkat kita kalupa pikiri kiwi irusi dia sewa-sewa yang kiri lalanna watakkaleta. Ibu, asawani dena paja itarewi alewi handbody. Iya. Supaya halus ui oli betul tongang. Iya. Itarewi handbody. Kurang itarewi handbody badaki si supaya dena magati magasana akarupu. Ya, dena nagati makaripu. Ya, dena karupu. Ya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, angkaset disewa-sewa rilalanna watakkalita madari idi rupa tahu takkalu paki murusui. Na yena patantui asala makat idi atanna pung Allah Subhanahu wa taala. Na dia gaga pada matu tahu salama ria surimun rinna pung Allah taala illa man atallahu biqalbin salim. Betapa banyak orang mapicui ingat na melo ipatan rewi. Gangka na napasurang ongkoso liwa eganna makda 2 juta. Makanja ni ingat na melo mopi palopoi. Malopo ni ingat na melo si pacacai. Pacaca si melo si pacimpai. Makanja ni bulu aninna melo si pakasingiwi. Ya, makasi ni bulu aninna melo si paleko icede. Leko si melo si palempui. Makanja ni wilwa na melo si palempui. Malempi wilwa na melo si pak geritingi. Dan takkalu paki murusi yesede sewa-sewa. Rilalanna watakkaleta na yena patantui asala makanna tasede rupa tahu. Kegena ro sewa-sewa yena ritu atinna rupa tahu jamaah yang dimuliakan Allah. Yena tu namakana pung Allah Subhanahu wa taala. Ina patantui asala mangatta. Ina patantui amu pakanna tasede rupa tahu. Bagaimana dia menghadap resisi arajangan pung Allah Subhanahu wa taala.
tiga angkana takapui man atallahu biqalbin salim yana tiga angkana mangoloi makan singi atinna jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gangkana makani Nabi sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadi mudghah isangi manna nari muajab wiwi isangi manna nari muajab wiwi majapuri lalanna tas rilalanna watakkalina rupatawe mudghah angka si tekki daging isa saluhat jasadu kullu nariko makanja yeru si tekki daging saluhat jasadu kullu makanja manangi yeru watakkalewe wa isa pasadat jasadu kullu yenna mua nariko yeru si tekki daging maja macho manangi lengi macho maja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin saya sampaikan rilalanna ieu waktu mak barakae. Apakah mempercantik diri salah dekna salah? Apakah menjaga kebugaran hati kebugaran watak kalewi salah dekna salah? Apakah menjaga kesehatan tubuh salah dekna salah? Tapi engka malak dak makasing ijagewi idi rupa tawe adi disingenna atit jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis disingenna atik jamaah yang dimuliakan Allah. Nah sebab apalah arti sebuah makanja watak kalewe tapi malase atie. Magareta itapai tapi malase atie. Macanti itapai tapi malase atie. Makasingi aningi tapi malase atie. Nauzubillah summa nauzubillah. Yena akan mancaji ane rilalanna watak kaleta narik kodena ibu rewi masita. Macio mana ngimati watak kalewe macio malasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makana si ari-ari siwa-siwa wadis sulangi wi atinna rupatawe. Nama dari idi rupatawe de ne isa dingi wi alewe. Dua telu siwa-siwa wadis sulangi wi atinna tasdi di rupatawe. Nama dari idi rupatawe de ne isa dingi wi alewe jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gegeina ro yanari tu nomor siddi yanai malakda makka solang rilalan atin atas siddi rupa tahu yana tu nomor siddi apat duai ripong Allah Subhanahu wa taala mapat duai ripong Allah Subhanahu wa taala yana malakda sisa-sisa makka solang rilalan atin rupa tahu madari idi rupa tahu de ne jampangi wi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga jangankan ngatita masolang sininna gau tak macin rolamana masolang. Jangankan gau tak macin rolamana makasolang sininna bokota angka mana ngina solangi jamaah yang dimuliakan Allah. Narik kode nama kasih bateta apa sewata lauripong Allahu Subhanahu wa taala. Nah sebab mageng naupan de nama cindung yesi wasiwai. Di nama kasih yesi wasiwai. Wadi janji takab beriki maka daki Allahu Akbar tapi engkamu pamaraja risaliwanna pengallahu Subhanahu wa taala. Wadi janji maka daki Allahu Akbar tapi engkamu pa yakini wi maraja risaliwanna pengallahu Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dia pengallahu Subhanahu wa taala Inna Allah la yaghfiru dzunuba. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Majapu pong Allah Subhanahu wa taala merejing nak dampengi wi dosa na tau mapak dua. Merajing nak dampengi widosa atau mapat dua. Wa yaghfiru ma duna salik angka mualala nak dampengi wi dosa-dosa lain ni jamaah dimuliakan Allah. Agak akatane jamaah dimuliakan Allah. Ye ko dosa-dosa lain wad dimui wakili maka dia puang ak dampengi kasih dosa ni anu. Biasa kak na belih, biasa kak na gasan puang ak dampengi wi. Tapi ko apa duangi ripong Allah Subhanahu wa taala. Puang digagala maka dia puang adam pengi kasih dosa na yanu napak dua ki jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aja na bawa bu, ibu, aja na bawang apa dua ngiri pung Allah Subhanahu wa taala. Iri tami bawang
pasangan tak selingkuh dan kita sudah sakit sekali, sakitnya tuh di sini. Pokoknya, age po bu, age po. Kalau saya sudah kalau saya sudah kecewa, tidak ada lagi pintu terbuka untuk dirimu. Ini lagi rupa tahu jamaah yang dimuliakan Allah. Apalagi ini narikupung Allah Subhanahu wa taala. Alena pukangkanga ki angin angka manyama ipake pinat dingiwi hawai. Alena pukangkanga ki mata sunang ka ipake pinat dingiwi mumpo tanat tanangi. Alena pukangkanga ki way nang ka ipake madak karilino. Alena patanangi ki lino yang ke pada yung ruiwi. Alena pukangkanga ki sinin na sewa-sewae. Nekia angka ki pada salingkuri pung Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira aga di napopong Allah Subhanahu wa taala lauri di mana jamaen dimuliakan Allah Subhanahu. Pekko batewe mukur alewi makadang kaki mapaduri pong Allah taala. Batewe mukur alewi idi mukur i. Na pana angka ukuri lalanna watak kaleta. Pana angka mumpuri watak kaleta. Risaliwan na pong Allah taala. Majapuangkan itu bibi yari gabani madi apa duangan pong Allah Subhanahu wa taala. Nayakia jamaah yang dimuliakan Allah. Nayakia jamaah yang dimuliakan Allah. Gau apa doangannya gau ati. Jama-jaman na ati. Nariko jama-jamang ati. Di gaga tau di sewa-sewa tau. Wat di mukurui. Nanya wat di ponisi. Kuito pa wat di patantui makadayanu mapak duay. Magin apak dua. Lawi geri mak geri bembi ekoyawana ajue. Belum tentu. Ya. Belum tentu tahu angke mak gerebembe oko yawana pong ajue. Mak gerebembe oko yawa oko galunge. Mapa dua pong Allah Ta'ala. Magai dua pasal jamaah yang dimuliakan Allah. Nomor sedi. Ye kupure mania. Biasa ya wita pak galunge ko timorang. Aja no po ko ni timorang. Apa ya lo geri? Ito lo geri. Ya. Maka kamage pa age ye. Giri age ye nakaraanu pa ustaz. Biasa romannya kapal ustaz pak galungi timur tu limpai. Limpai kan? Aga mompoi tinja. Matinjai aga tinja na puang narik udup ka asi puang. Lo ka syukurang ko mak giribimbi ko galungi. Maka madose narik ko de na lo mak giribimbi. Magay makin rengiri pengala taala. Ya. Tapi itu sih melo pada tapi beda. Gau na pada tapi beda hukumna. Yen namo na rekolawi mak gerebembe tanno podo mak gerebembe ka na makanja wasili na galunge mapa duero. Tapi ko puang wattu na nang puang tanno podo makanja wasili na sewe matinjai law ka mak gerebembe ko man syukur maka madosa toy nareko de na lo mak gerebembe. Makanya yidi atanna pongala taala aja sisa-sisa nang kakidi ipak biasa alewe ketinja-tinja na sabak magi idi mato la sewi aleta. Cede matinja si, cede matinja si. Yo komodimi matu anu ni. Idi mato itu lah se. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, apa duange gau ati nekede gaga sisa-sisa sediata wedding ponisi maka dia tahu mapa dua ripong Allah Subhanahu wa taala. Peko ni pale ustaz okong ka gido-kidona de na marigaga iparingarangan tapi de na wedding itudu. De na marigaga ya pakingakang tapi de na wedding itudu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sinina toma-toma biku yang teri masih ripong Allah taala. Maka sulit kita membedakan marajing ipasilengang kegeto mapa dua kegeto magasan na tau paturannu. Ya. Jangan sampai idi paturannu ki madari de nilai pasilengan ya gage jamaah di belakang. Contoh. Yo ko dewan ripabure deu madising. Bisa saja. Yo ko yakin ki makada. Yero itu ye ko deu lo wage sene ko deu lo bure malasa ka. Ye ko malada yakini makadero wadde jaji na kanna ki apa duang. Tapi uto si ko de tolo makbura wadde to jaji na kanna ki paturanno. Ajaban na tolo makbura madising mo tu ko melo madising pajamo tu ko melo madising. Salat si ko mapakoy jaman dimuliakan Allah magay na kanna ki siyasang paturanno. Na kanna ki aya na pong Allah taala
la tayasu mir rahmatillah. Ajak mu paturannu boleh pamasinu pun Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya liwat rajinna ikape sa yalewe. Makanya idi jamaah yang dimuliakan Allah. Idi matua kape sa alewe. Idi matua cinongi wi atie. Idi matua pakasingi wi atie. Ada pun pak kita narupa tawe. Pada lepak kita narupa tawe. Tanyana urusan na pak kita narupa tawe. Tapi urusan tak si bawah pengallahu subhanahu wa ta'ala. Anjana ni di murus makar manianu aja nah. Urusan namnya alena kopuran itu paling ngerangi jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maku kue cede musyrik sih. Cede mapak dua sih. Gangka nang kamakada ya ko mak bersanji tahu mapak dua. Nang mapak dua bersanji tahu la haula wala quwata illa billah. Mana mapak dua kadang kekurung dari makada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial kalami ya wasial karami ya nasang gere kada mapak dua. Aga betongana ya Rabbi bil Mustafa atwasul ya Rabbi bil Mustafa ipo nasaba alab direnna Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik maqasidana ipuang peletu ka ngasinin akata aku puang akata madiciku. Makanya biasa tu pandita tayo kung kata punewi akata maraja akata madicing na nubaca ya kasida sirdain ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami tau angke punewi alap bira riwa luanna ya wasi'al kan tapi nasa sigare musyrik nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wedi sulangnya tie apa duang ngiri Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan namuan ari kolo kiki buru tabawa apota na patakanan na ke kuki buru kay mewe apomi masemengi gara-gara iku turi mamparang igere aja na mamparangnya ala ko tallo ode pemala tallo gire ka ugori sa pomanu ini sudah jelas. Ini sudah jelas ya koma pakwe modelik na manas sani jamaah yang dimuliakan Allah nari komo atika kang makwe manas sani jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah angka tahu pudangi makada iya pamumadisin nari kalau ko magere bembe ko kampung aja mo pogo itu penik malasa mo matu ya men malasa mo apa magay penik mo wale yang penik nalaseki nasawa aga nasang iko ila sewi naliskisi iko ila seki nalikisi au penik mo lia penik nalaseki imatu manu mi bunga na pura na manu matu melosi matu manu matarata pura matu manu matarata bembe na nilaw pura murgere sa bembe pajaki malasa liwap mamalada pala sa tamatu melosi saping pura matu meloki sapi pajaki malasa de mate ni kunarapi ajalata aja talengi iko makadeding makada mustasam kapasong ko celak. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sulit sekali merejingi pasilengan magi pelena idi petanda-tanda yalita idi petimbang-timbang yalita idi kapesa yalita. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 2 wadis solangi wi tawe wadis solangi wi atinna tasdiru patau kegero ia naritu tau angkai malakda mapuji rilino tau angkai malakda mapuji rilino dari itu bahalak dia ya malakda. Apakah agama melarang kita untuk ipuji lino? Tidak. Nalaraga agama ta ipuji bolata de ipuji otota de tapi ko malakda ipuji gangkana takalupa ki maringar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya kita selalu baca alhaakumut takatsur ya abina sangar di sesena to ang kesimatan apa si pulung ya orang perangnya hatta zurtumul maqabir gangka na de gaga watunna maringar dari Allah taala iya panamenga surtumul maqabir nai tapi mutama pirila laki buru nalara gaga mata sappa dale de sappai dale si megana si gangkang uletta ya apalagi maku kue la haula wala quwata illa billah iya panasang itu siji kong kapanita iya panewa kimnangit nani kiti kong kapanita naun
Sampai isi mega-megana. Tapi aja mutak lupa meringar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa angka biasa tu tahu, madari buta ko, tapa buta pakitana ko, inre-inre dalekna. Tapi digaga ko ikotomi ro kampung bela. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ya. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Wa tadharunal akhirah. Kalla bal tuhibbunal ajam la de napo jilino napa si pulu warang parange napo kangkanga manang ya di napo kangka tapi tak kalupai pasi pulungan ni alena ria serimon rina pongala taala liwa batena pakanjaki bolana pura si nace si pura si napalopongi si pura si nabangun natambai si tingkat 2 ganai tingkat 2 napinde si tingkat 3 tapi tak kalupai bangungan ni alena bola ria serimon rina pongala subhanahu wa ta'ala na'udzubillah summa na'udzubillah naya unraman nanungat tamatu idi jamain dimulakan Allah ya narito koy asrimun rino pong Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah agama melarang kita ipakanjaki bulata di liu pakanjak na nariko makanjak bulay magay idi matua matanap pinadingi nekia nariko liwak kanjak na bulay na iro bulay desi season ng kayunriwi maringar ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka rumah yang kita anggap bisa melindungi kita, tapi itu matu mapacalangi opposirun rinna pong Allah subhanahu wa ta'ala. Denang kayun riwi bolata mas sempajang, denang kayun riwi bolata mas mamangaji, denang kayun riwi bolata mas sikiri, denang kayun riwi bolata maringar ripong Allah ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di nagaga pada jamain di belakang Allah. Tau angkay makanja atutungan narilino ne kia tak kalupay pakasingiwi bokon nari asrimon rinno pong Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam narik kupure mas sampaja perlu madari onron na mas sampaja sunnah okko bulana. Kebulan mas sempajak sunnah. Ya, puri mas sempajak. Makanya kung kataw mas sempajak, puri mas sempajak beri jama, tapa langsung masuk, aja mo tercelai maka deh. Nang kamanaru tapa langsung masuk, bisa saja. Oke bulana mas sempajak sunnah. Oke bulana mas sempajak sunnah. Tanya, kubulata liwa lupuna, 8 kali 7, yariga 7 kali 8, yariga 5 kali 20. De nagaga pada ko angka onrang ukur siddi si mata yun riwi de gaga ipugaw sa ngadin na maringar ri pong Allah ta'ala yun riwi mengaji yun riwi masampaja sunnah yun riwi baca maguriwi aya-aya na pong Allah ta'ala maka bisa saja itu wadi jaji ukuran na 1 kali 1 mitur yun riwi onrang na misi ukura si bawah saja tapi bisa saja rumah itu akan menjadi simak ribulata mapas salamai ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Aja si makada sima ir makada musyrik sih. Wadi jaji gara-gara yer triyun rewi kor mengaji. Ya ko angka abalana musibah melu poleki. Karena ada tempat di situ. Macahaya. Magi na cahaya ir onronge. Nasabat triyun rewi masih kiri. Nagi na cahaya ir onronge. Nasabat triyun rewi mengaji. Magi na cahaya ir onronge. Denang kayun rewi HP. Turdeneng kayon buka Facebook, Instagram, kilogram. Tapi yung remi mengaji. Maka dengan itu dingi mancaji sima aku bolata jamain di belakang Allah gara-gara itu. Ya. Maka di kampung tak bisa saja angka sima na kampungnya. Aga sima na kampungnya nomor sedip pagawin na pong Allah Ta'ala. Nigero pagawin na pong Allah Ta'ala nomor sedip to ang kemursu ibola na pong Allah Ta'ala. Sima na mana kampungnya. Pakanjaki jampangan apa? Paano din na makasi jampangan na to? Isa maci pungalatala di mo jampangi pagawin na. Tega si mana kampung ito ang keri kamputa ang kamapagurong niya aya-aya na pungalatala. Mapaguro mengaji, mapakalipu, alipu batasa. Maka kuang kasi di kampung yakin dan percaya. Noong kamukur kampung mapakalipu, mapaguro mengaji.
bisa saja itu okti mundur si mana kampung jamaah dimuliakan Allah. Selama ki gara-gara kata koro murusi agama na Allah subhanahu wa ta'ala. Si mana kampung tanere turilo bawar ko pakapai. Sini na jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Aga ba disolangi wi atie. Kaya si wa disolangi atie. Yan na ito tau angke lalay takalupa maringerar pong Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man arada dhikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Nigi tahu makboko maringarari pong Allah subhanahu wa ta'ala. De sisa-sisa na melong maringarari pong Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna lahu ma'isyatan danka. Ang kaywi si mata masimpa pinadina. Ma'isyatan danka. Macipi-cipi pakkalinuan na. Makanya bisa saja angka tahu maluwa bulana, malupo bulana. May makanja perlengkapan na, makasi fasilitas na, tapi dia nule matanangi pinadina. Magi na dia nule matanangi pinadina, bisa saja dia nang kana sikiri-sikiri lauri pong Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nang kana sikiri. Makanya ko marajirajingnya te, ibu, ya ko marajirajingnya ati masikiri, dia na marigaga ibantu-bantu. Aga ibantu ngangi, apakah ibantu jari-jari 5, Subhanallah subhanallah. Eko dia panule pale 5 dari mo pitaka lupa. Dia na marigagay bantu si aga sana tasbih. Ya. Aga sana tasbih biji tasbih. Masikiriki ala ki tasbih. Mas baik saya kindam percaya. Eko makatan ni ki mapakwe secara otomatis pasti turimelo ki masikiri. Subhanallah 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 subhanallah. De panang kamacen ni kaya de panang kawita tahu tasab binakatan ni elot taripin na baca. De panang ka. Pasti. Ya, ya pangulangnya sewe-sewe ko guruta kana santri mapangulangnya ko guruta almarhum guruta Wahab boleh mangkoso maka de puang puang maka ni puang ke ko guruta. Ya, ni puang ke maka de puang agar pun sin tasbih ko ipaki puang. Maka de guruta biasa ki mangoto. Maka deka biasa ki puang. Maka de ero oto nang kabana. Maka de iya puang. Yero banna oto ang kaangin na. Maka de engka. Jadi maga kira-kira ro bang oto ko de gaga angin na. Yero oto ko de gaga angin na. Makanya lari gero oto. Lari bu. Lari gero oto ko de gaga angin na banna. Lari. Imana din na lari ko de gaga masinana. Ya. Tapi lari. Ya, lari kung kamu banna. Tapi makanja galarin na ito ko mapecha iban na si bawa matanda banang kangin na. De na makanja galarin na kulari pilingi. Mapakoto ni Rujamayan dimuliakan Allah. Apakah kita boleh bersikir tanpa memakai tasbih? Wedding masih kiri tanpa harus memakai tasbih. Tapi beda galarin na narik koto maklima mipakai si bawa tasbih. Pasti beda larinna. Setidaknya jarak jauhnya beda. Jamaah dimuliakan Allah. Eko 5 paling kita bisa bertahan sampai 100. Tapi ko iye tisikri tasbih bisa saja. De ini sedingi wi alewi ibaca sisa bu jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ina waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa dijaji makanya fasilitas linoe tapi de nang kana matanna pinadingi jamaah dimuliakan Allah. De na matanna pinadingi maluwa bulai tapi de na matanna pinadingi magi wa dijaji bulata de nang kayun runruwi masikiri. De nang kayun runruwi mangaji. Makanya de na marigaga bulata yun rita cica sulang oli ipo ima pokate. Sikir berjamaah di rumah tak. Oli po ima pokate. Ya rega de na marigaga bolata eko de tulay cica seminggu tungka wani juma 1 kali cica sulang oli maka de pa ustaz. Uimang mikaro pada muli mana ki magay tumelo ka mengaji-ngaji asing ko boleh. Makanya bolata yon rewi mak de manang yerwang kay si mata melo susay pinadina rilalam pola jamaah dimuliakan Allah dibanding si mata yero boleh
yunrui mi mak disco, yunrui mi mak dandu, nauzubillah summa nauzubillah. Sinina tanah Allah subhanahu wa ta'ala. Aga pasti zaman dimuliakan Allah wa disolangi atinna rupa tawe. Iya naritu, ini yang berbahaya. Wa disolangi atinna tawe. Iya naritu malakdana naturusi wisiri atinna. Awi maka solalada. Ya. Magai melok mana murusi urusan na tawe. Melok mana rangkaiwi urusan na tawe. Sehingga apa yang terjadi? Menala saywi alena. Bali bulana mali kipas angin. Alena mak denreng. Malasa memang ibu. Namo macan ni rilino mak dottoro mak bura de tele madising. Ya tani ale tempurewi aleta. De nu le madisingi. Narik kola sasiriati. Ya. Ya. Makana agar Pak Burana. Ya. Narik kupura kimas sempaja subuh. Ya. Pura kimas sempaja subuh. Aja tasalewi itu dengan sempajata. Ya, iku purai maga sana, purani masih kiri, purani marilo doa. Ya, ditoga agak perlu penting. Ondro kicinampe, agak ibaca, baca kul huwallahu ahad, ika 10. Ya, iku purani roh agak si baca kul a'udzu birabbil falaq. Ya, iku milu ki baca katalu, tabaca katalu, iku cicemi. Tapi peko carana bacai, tabaca kul a'udzu birabbil falaq, abis milik jolo. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffazati fil uqad wa min syarri hasidin isa hasada. Baca ye wa min syarri hasidin isa hasada pakulingi eka 10 wa min syarri hasidin isa hasada napa makatan niwi arota. Iko tujuna bagian kiri, tujuna jantung ta. Wa min syarri hasidin isa hasada wa min syarri hasidin isa hasada. Pura siaro baca si kul a'udzu birabbin nas. Ya. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allazi waswisu fi sudurin nas. Acaro tatare limata roko arota bagian kiri napa tapak koling erwe ke 10. Allazi waswisu fi sudurin nas. Allazi waswisu fi sudurin nas. Imana roturi pengaruhi kirmatur? Iya. Lali beli bulata mangutu bar na kare mate si kulalang si tangi lalang kare hoy karo mangutu bar siro uite unni ko pangadia tama mako miti tama ko pangadia na tanate di wajah ya itu ini allazi waswisu fi sudurin nas yang selalu menggorogoti tita maka iko ibu rewi allazi waswisu fi sudurin nas allazi waswisu fi sudurin nas allazi waswisu fi sudurin nas allazi waswisu fi sudurin nas. Eka saya baca, eka 10. Allazi waswisu fi sudurin nas. Allazi waswisu fi sudurin nas. Allazi waswisu fi sudurin nas. Kenapa kul a'udzu birabbil falaq? Cica minapak poli pengalate kul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Cica minapak poli asana pengalatala birabbil falaq dibandingkan kul a'udzu birabbin nas. Kedua napak poli asana pengalatala Kul a'udzu birabbin nas. Nomor sidi birabbin nas. Puan na tahu. Nomor 2 malikin nas. Raja na tahu. Pengalah ta'ala. Kedua na pak puling. Artinya apa? Pengaruh dari luar. Dia pada berbahaya dibanding pengaruh yang ada di dalam diri kita. Makanya kedua na pak puling pengalah ta'ala. Kul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Artinya apa? Liwa pa bahaya na pengaruh na kurilalan na watak kalina rupa tahu. Namo pekko bate na te pengaruh ki seliwang narik ko yelala din taruh pengaruh de nulai pengaruh ki jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya kedua artinya godaan dalam diri manusia jauh lebih besar daripada godaan dari luar. Yanatu kul a'udzu birabbin nas malikin nas. Kedua koro napak poling. Magai allazi waswisu fi sudurin nas. Ya malak dan maka solat jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Terkadang isi salah-salah ki gara-gara siri hati. Apa yang terjadi? Terkadang masolah ki gara-gara siri hati jamaah yang dimuliakan Allah. Kayaknya ini baca. Agero baca kul huwallahu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Sinina
toma malabiku sulasura malabiku ang kiri masiwir pengabaw subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, waddi solangi wiatin na rupatawe, yan naritu sipak sombong, takaboro, ya. Nah ini juga malak da makasolang. Magai matampo takaboro taliwa-liwa sehingga apa yang terjadi? Tak kalupa mengeringerar pengabaw subhanahu wa ta'ala madariwi de nasadingi wi atinna nasolangi wi atinna jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yuhibbul mustakbirin, menyepu Allah subhanahu wa ta'ala de na pojiwi tau takaburu nan niya tau taliwaliwai. Makanya idi atan na Allah ta'ala nareko makanja-kanja idaleta makanja i usahata makasingi jama-jamata magalak mo pi watak kalita madisim mo pi watak kalita mataram mo pi paktitata mataram mo pi paring kalingata manyamam mo pi andri inungang yang ke mutamari lalan na tigerota makanja mo pi mawata mo pi makkai wesi pantinge makanja mo pi lime makkatan ni wesi butuloe makasi mo papakatan ni gerengkang ni wesi kacae makanja mo pi makkatan ni wesi sindrue aja mutak kabo-kabo aja mutal liwa-liwa aja mutak kaboro na sabab magay ang kanang kamato si wawatu jangan kawi si panting yulim makka jangan kawi si botol yulim makkatan ni jangan kawi si kaca yulim gerengkang wallahi jamaah yang dimuliakan Allah madarri we si sinru'e mata anak niriakka madarri we si sinru'e mata anak niriakka magi na mata anak riakka jamaah yang dimuliakan Allah de na yulim makka iko carana itimpu mani manre itimpu mani ipinungang itimpu mani nauzubillah summa nauzubillah. Makanya pada upasar mana ki di atan na Allah subhanahu wa ta'ala pogak mimen ni iye mu puji-puji milo mu pogau jama mimen ni milo mu jama andre mimen ni iye milo tandre pangkau kam mimen iye milo to pangkau kang tapi pakanjaki peringerata na upana Allah ta'ala milo cabui si di mua yang kirilan na takalita di nagaga pada rasa-rasang jama yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala narima kuana narom di nagaga pada akasing idi atan na Allah ta'ala nariko pada sibuki pakasingiwi pakasiweng atita sibuki pakanjaki wi atita sehingga insyaallah selama kirilino lebih-lebih pa matiriwan wa akhirah nasabat tau makanja yatinna de nagaga urusan na mitay kekurangan na tawe tau makanja yatinna de nagaga urusan na murusi urusan na tawe tau macinong yatinna de nagaga urusan na murusi pangkaukan na tawe karena kita yakin dan percaya pasti sini rupa tawe angka mana kelebihanna angka tau kekuranganna betul Bapak Ibu angka mana kekuranganna digaga tau de napunewi kekurangan tapi maka di papatahe silup-lupu na gajahe pasti angka mo to bukunna si becu na balewe pasti angka mato daginna si kanja-kanja na tasik di rupa tahu pasti angka kekuranganna na niat asalanganna tapi si jajan atas di rupa tahu. Saya yakin dan percaya pasti engkau mato papi di Cina iri dari pengabau subhanahu wa ta'ala. Narima kuana naro pada pasamana ki idi atan na Allah ta'ala. Nariko pada mita ki salah seding na polir sumpululota mariawi angkat na manur pakita matata. Aja mo malakda pakatunay. Aja mo na malakda pakaryawi. Nasabak ko pengabau subhanahu wa ta'ala. Melo makai tasidiata melo patarakka itasidiata melo pakalabi tasidiata ya menne iya dati okay na patarakka pong Allah subhanahu wa ta'ala makita ni yang viral sekarang yang narito Pak Balu ST ya. Napathugi Cina talanggalang ka pong Allah ta'ala silalo na jamaah yang dimuliakan Allah makotoro pemang kalau kita ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga meringang malomoy ipapoli pakaswiangi magampang ipago pakaswiangi ajak muki total liwa jamaah yang dimuliakan Allah nasabak ko Allah ta'ala milo patak bali atin natase di rupa tahu madarito iya otoman ni silaluna jamaah yang dimuliakan Allah makanya napa gurungan kisah di perilodongan na nabita sallallahu alaihi wasallam agero ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub qallib qalbi ala ta'atik puang yang ke patak bolak balik ini atin atas diri patau puang patak bolak balik atiku lori agamamu puang ya musabbibal qulub
sabbit qalbi ala dinik. Ipong yang kay patataeng atin na tasidir pataw. Ipong patateki wiatiku lau di agama tapuang. Insyaallah mudah-mudahan ini semua seluruh jamaah Masjid Rahma cica seminggu iwolo-wolo ati wedding yang kamanca jisulo sehingga selama kirilino lebih-lebih pa mati riwan wa akhirah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Degaga lalat, degaga tikungan na, degaga tasi, degaga bomban na, degaga aju di nakepasu, degaga tahu, degaga atas salangan na niat takalufan na. Nariko ang kadaku tapasala, nariko ang kalepak-lepak lilaku, de na menyamaring kalinga, nariko ang kakedo-kedo tinuku, de na makasiring kalinga, tadampungi kamaraja, yan namo narikong kadaku tongang, majapu yaitu papa kedo namanangi pengabahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah idi manenge kamana kilolongan asalamakan selama kirilino lebih-lebih pamati riwan wa akhirah. Waffaqanallahu jami'an ila ma yuhibbuhu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.